habwa rukundo okugumaho no kuba hamwe no kutungwira hanga ryitsu ahabwe shiro echo kwetegeka echerizo omuzano gw'aba TV West n'abeshongozi nibwo gwabanza kandi ogwahwati no tebere mugenzi we bushahabundi nabwa nyuma gwaba makanika n'aba bodaboda gwazamu aho bayereka intaranta ebukonji abanyabutegetsi abeshongozi n'abahagizi ba TV West na Radio West kandi ba makanika bate bagori ibiro mu kiceka cyo kubanza n'icya kabiri okusinga aba bodaboda na gori birahazuru impakezi nizibaho buri mwaka okujaguza ikigo cya Independence aho timu ina zona zahebwe imidari kandi abasinguzi ba makanika bahebwe bukopo n'imidari hamwe n'ente kimanya kontabeshongozi amantu atine mingi munonga TV West twakora 0-0 konkato abaja kugere penalty abo kugira bareba ikintu sakubita bazanga gompira gomukagoye kar competition kugira ngo harwe so twatakwetaga kufuna wina na ruza so mpira twaba 0-0 Radio West inedeza abanyarwanda mwena amendeziga marungi kandi ababodaboda basamba kuruga mpira babire barwer babine discipline oro ya kabi raina haya ya yimse kitamba refu ya mujirani mama jangu basamba sababisi yani simaru no jerewa bakine umunyikirize mbashabe nkemenye to kwerya okureberera magarangani politicians abarya omushayi abantu bazamu bazana ompira hariho kusinga kandi hariho nokuba ya participating akongati yasinga koka mwena chikumanyisa ngo mwasinga kare nduru sijiurira aha wa TV West ni Susan Charisima.